Hagar tangkupa berukut bermasim bukut amen. Ni ro ime kuturai Jisu. Kublai coba kuturai Jisu. Ni sungu ime kuturai Jisu. Haleluya kuturai Jisu. Te para bangit hau kuturai Jisu Kris. Mentangi pedang sang bahai bengi pi cakane ka jing pule nak ketian jong belai bagi jing pucat katuk ane kimat puson habaya dei berkani kesngi. Bentah kesngi dei kesngi palai ketiyo bakhalai aku por la ya. Berkaderu kesni burom jong Thomas bukhuj apostol jong keri India. Haka jing pule mentah kesni penyu sengu kumno ke jing pule kerenengi haka bayadai bermentah kesni dan arti lagi jing pule. Tingnya sengap ya kini ke jing pule hadim kini ke jing pule ini sengu pada ketin naga gospel kerenengi kumno. Tu mentah kini sebentar lang lembaga ni ka jung dua ke jungi bat lembaga ni jing icem bentar lang jong pi bat ni kenang bah long ke bahasa esok hak jing hakam tam ke jing Kristen ke jing paman lagi sini ke jing pule ni kam jing apostol ke nong bacipau arpuso adok lai pusan haba uputrus unsarung cepo ying Cornelius ulale chao yo uladem ke kejat chung bar ulangu ladem yo Henry uputrus ula penyang yo toyang ulang namar ngahiru ngalong tang ubriu Uputrus ula keren ayat baru Cornelius kadba udang rong hapo ying haba ula chem chikrui kiberiu kibayalum ula ong haki pi hi pitip ba uju umsa daganiam jong o ban lekai nias lok bat ujentel Henry ublay ula pen I hanga bangambit banyo bom khuj ne jaklia ya unu beriu tekum ta haba pilawan pa yenga ngalawan klem jeng sengawit ai kumta ngawan ngakeli yepi balaken pipa wan yanga u Cornelius ulong menlai sengi hamar kan negepor kata lai bejen dok sengi ngalang ngadang duai haying jonga kendit uwai ubriu ubariam daki jan bapernai ulayang hakamat jonga bat ulong ko Cornelius Ubelai ulai sengau ya kejung dua jong pi, berulakan mau ya pi, kamle isne ya pi, to pak beriu, cha jopa ban khot ya uwai uberiu ubakarteng usimon Petrus, ucong basa haying usimon non tresni, ubacong hajan duriau, te kumta ngalapak khot ya pi cisendon, bat pi la subon banwan, mentangi ya don borok hangne kamat ubelai, banyak sengau ya ke pa uturai ulah hukum ya pi banong. Uputrus ulas dang ban keren mentah ngalas ngutu dasisya ba ubelai ule ya kibreu baro len ha kujuk karukom ya uta ubating burom ya u bat ubale ya kebadai upediang sengopha kamper la udai na kono kejat kekenja kaketin jong uturai ngis ngamu ya ubelai te mentah hadin kutu kejing pule na ketin jong ubelai kabang ichim kejing pule banungkong ichim naka Kiam jengki apostol hadin ko topat ngipen budi ka jirwai sam gabang ichim naga sam cispa kat nyong ko ongkum ne hilek setelah kepertai waktu ya labi ke gospel bat toy ro ya utrai ko jaj ben riu baro to pungen burom ya u ko pat ben riu baro naba ka jing I jong u yingi kalong ka bakrau bat ka jing bat kular utrai ka sa junom Ing person gatuk ane seken ya kadi kejing pule mentah kesni. Te mentah ingin pai cakan di kejing pule kebaar kebang isim nek ki Kristen ha Efesus. Tu ni sengap kekeren kumno yang mentah. Kejing pule nak citi Paulus bukhu caki Kristen ha Efesus. Lunong baar karkandai arpar. Kani kemud bapim long su kinong wei barki mender pilong cichnong citau barki rukhoj barki dekhot jong ka ying sem ublai pipun long ka jingtai ka bayang halor kanong rim jong ki apostol barki nong thulupa ha ka ba ukris Jisu hi ulong umau dong jongka da ubala pandai lang ya ka jingtai baro ko wei bat kasawan durkum ka tempel bukhoj ha utrai ha u ya philate hakane ka tempel ban kelalong kajaka chong na kapenta ublay ha umansim
Kakatin jong ubelay. Nis ngangu ya ubelay. Tementa kadai gasni burom. Kumbang umane kadai gasni burom jong u Thomas wa apostol jong gari India. Hakani kad khot gospel ru ngichim hakitin jong Thomas ko ongkumne. Ko Thomas philangai namarba philayo I yanga uong utrai. Suk kito ke bomsim layo I handrai kelangai. Mata hadingene kad khot jong gospel mentangin pura hisndon ya ke jing pulena gospel ka kren ngi kumno sangap ha para kristan boro kena matin sang thu ya ke jing pulena menta kasni. Kajing pulena gospel buk khot kat kum Yohanes ka burom hame kotrai. Yohanes lanong arpho khat arpho saw do arp kundai. Uway na kikhat arngut kisnran u Thomas ya ubala khot Didimus. Simdon rangkat batki haba o Jesu ulawan. Kumta ki way pat kisnran kila ong haong. Ngila yo iya utrai. U Thomas ulong haki. Lamdang yo iya kidak jengmong haki kiti jong u. Bat nga kata ya kito kidin padak. Bat nga tabay ka kurung jong u nganom ngay. Paras ngi hadin kisnran kila yo idan lang biang hapo iying. Baru Thomas ladon rangkat batki. Kejin kang ki kang. Handrai ujusu ulawan rung bat ulayang hapadang jengki udaong kajing suk hapi nangta ulaong hau Thomas su ya kana gis pada kiti jong pi hangne bat pek ya kiti jonga nangta kenaria lagi kiti bat tuat ya kurung jonga wat ara tensu batonge Thomas ula coba ko try jonga bat ko belai jonga ujusu ulaong hau namar ba phli iyanga philange sub kito ki bomsim layu I handrai kilangit ka gospel bukhoi jong utrai kijing ro yeme ko kris